Sagudahin nga ti surat ni Pepito. Dear Cousin. Sipod idi baruak na igamera kontibisyo asugal, baraha, palot sabong minutupada, huweteng, uremadyong amukpay. Kenda dumapay a klase ti sugal, ket gapu iti dahi nga bisyo kasinyong iso tinagbalin wenno nang ted kanyak iti parikot iti biag. Nga iti kanuman ket sangkon to pulos a malipatan. Kasiman nga irugik ti pakasarita ag kasinyong idi tanabiit kami pay nga agasawa kiniminyang nga asawa. Kursonada kapustaan di dari sayo na. Ipustak sa amin na ito inted ni bakit ko nga iyalak ti bagas. Ure talo wenno lima nga sakon ton ti katangit ka bagas no may gasatak. Nadakdak lena dari sayo ni. Oh, napimpintas dakder na. Sakit. Binabae ta kalaban na. Ay, sigurado mga ato ita dari sayo. Ipustak amin ang dati kwartak. Leta. Sige, Leta, meron, dari sa kayin, meron. Nagbuisit. Nakamalmalas di pinustak ka dari sa kayin, parang Jack. Naminduwa lang ang dinarupte kalaban na, naudatan na nadagos. Talaga nga kasta. Agabrot kanton maminsan na, parang Pepito. Uwi na nga mawanin di gatang puti bagas pare. Kating ka umutangin na kininanang mo, kasi dati ka aramidem. Tapno damat layawid mo nga lutuin ni baget mo. Hay, win gaya man niya. Agtarusak nga ro din di balay dananang, kat umutang ka pala tinayon ti kanin mi. Delikado no awan ti isaang ni baget ko. Aniya, umutang ka man ng tibagas, Pepito. Uwin na nang, awan nga minisangit ni bakit. Kasi mo diya po ko yun o, manglangan na mangan. Ay, ladingitag barog. Ang imawan ti maipautang ko king kaita. Aniya? Inkala bumiro ganti sa bali nga pangutangam. Eksakto la dati isaan ko nga nabati nga bagas me. Awang nga ro ti amukon nga pagutangan na nang. Aniya? Akit nung nakalalaing ka nga sumapol ti pagutangam no sugal ti gapuna. Sa ita, kunam nga awan na mo nga pangutangam ti iti ka ninyo. Nanang, awan ti mauray mo nga itad ko baraw. Iso nga pumanaw kan, agawid kan. Ay, yamadeng ti panakasalaw ko keng kaitay iti dalan, paring Django. Awang ko mati paglugan ng agawid din, taong pulos na bati nga kwarta kapag pletek, yaman na ka. Ay, awan tiyan yaman na pare. Ala, sige nga ron pare, thank you. Thank you. Nya nga tati bagak tataya. Aguri ka. Neta ni bakit ko ni? Nahila ka eh. Bakit? Apay nawan mo ti bagas nga hindi sa agji tricycle nga nang itulod keng ka dito balay. Apay di ka nakagatang? Saan nga rod bakit? Taapay. Ipakaklatan nga nahuldapak wenno anya ka ta. Nagregreg ko ti kwarta, naigatang ko kunaklatan. Kit apay nga di ka sumungbat. Apay nga di ka nakagatang ti bagas, Pepito. Kat mabisinin di anak ta. Urayik ti pinagatang ko king kangalutwik. Bakit? Oh, apay, anya? Jak nakagatang gabuta. Taan niya. Nahuldapak. Anya? Nahuldap ka kunam? Ay, uwan bakit? Nahuldapak. Katiyamanik kat sa anak nga pinatay dati nang huldap kanyak.
Saan na bali? Saan na bali nga agbisinta yun? Bakit? Basta tinapateg, sa anak nga sinaktan ti disjaskin at nga holdapper. Aniya? Anya nga rin tilutog ita, Pepito. Talaga nga mabisinak o na yun, tatang. Ala, sige, agawa mo nga rin timangan itililing takong balangkoy ken kamutig baraw. Minyang, bakit? Kape nga makasangit ka nga mangkit kita iti anak ta nga mangmangan. Gaputa maasya na kaming kengkuan na lakay. Gaputi nalaos nga bisin na kat ananusan nalat tan tilineng ta nga kamutig ken balangkoy nga ipaunig. Bakit? Kasla sana kay mamati ti palawag mo nga na hold up ka lakay. Anya? Kasla awan met ti hold upper dito'y away. No iti syudad nga ta angin uri met dito'y lugar tayo uri jalawag. Aw met ti madamdamag ko nga mahol-hold up. Akyat bahay adda. Kasla awan met ti hold upper dito'y. Isa mo check mamati. Agsagana ka. Ha? Ano mapanik-nik ang kapudno ti atap ko. Kakaasi kakit di kanyak, Pepito. Anya di kahit mo kasaon. Basta, agsagana ka no mapanik-nik ang kapudno ti atap ko. Ay, napanan nga tanimin niya nga niya. Itay pa yung urayat ng dimot la sumbang peten. Salud-sude ko maging kuwanan na dapela na batbati nga kwartana nga mapaling ko mga pagpuunan ko ma. Nabaring makaabrutak. Ay, day tagay min. Pepito! Bakit? Ayop ka! Apay minyang, bakit? Kung nagtupay nga pag ti atap ko, ayop ka! Anay ko! Ari ko! Katapi nga agtungpa ka, bakit? Anyat basol ko! Dakil di basol mo kanyak! Tasaan ka mga pudno nga na-hold up ka! No dikit imposta mi ti palutan jay pagigatang ko kumakin kay ti bagas. Ayop ka. Anay ko. Apo. Aray ko bakit? Aray ko. Anyakit latawan na konsensya amon Pepito. Apo. Pinakan mo di anak tayo ti kamutik kin balengkoy. Tati igatang mo kumay ti bagas sa kanin tayo kit insugal mo. Ayop ka. Anay ko. Aray ko. Tana pinamitlom, kurang pa'y data. Pagkawanin nagbakit. Sana pala, makaabrotak tumadlaeng. Makaabrot? Ayip ka na, agbalbaliw ka kuman, Pepito. Nailumlum tayo pa initi utang gapot kinasugador mo. Ay, uwan bakit? Agbalbaliw ka kuman sakbay nga mahal-mala daw ti amin. Kasyan na kami kumanga agina, kasyam kumati anak ta. Ay, uwan bakit? Agbalbaliw akon. Diyak maawatan ti bagi kasin yung tano makakita iti galyera. Unos topada. Makakita kiti manok nga pampalot. Kasla agbubudo ti dapan ko. Ket pamrayak tumeten ti agturong iti galyera. Ket no awan ti sabong wenno topada. No makakita kiti minatayan. Makakita kiti baraha. Agbubudo met dagiti dakulap ko. Ket dita nga bumiro kakton ti kasugal ko. Pasaray siyak pa'y ti mangibang ka. Kinukas na nga umaymet agpataya ti kubrador, ti huweteng. Di tanto manen nga mangiremedyo ak iti itayak. Kaya di maisangal daw. Hey, 322, tinimor yung numero. Anya pare? 322, pare. Paunahin. Napuruno akmanin. 4.22 tayak. Ay, bisit. Tinasayat kit tumayak manin. Alaga ak dita. Tayak man dita alaga ko na. Baka kit durumwar. At tanurumwar. Matumbukak. Akit na makaabrutak Ang problema. Awang mo ti itayakon. Ni tutoy mo dita. Ti anak ko.
Daigim na nga kwarta. Ay, Totoy, Barok, mga timan. Ay, apay, apay, papa, apay, daigim mo kwarta, Barok. Uri ko nga ro, dati, aglako ti ice cream nga agsubli, papa. Ha? Ice cream? Uwin, papa. Limabas itayin yung naladawa kami niya nakadawat ti kwarta kini mama. Inte di mamam data 50 Barok. Uwin, papa. Guri ka karon. Baka saan nga agsubli dati aglakot ice creaman? Ha? Saman, papa, agsubli no ko ang agsubli. Una nga ti problema, baka no ito nagsubli na ibus ti lakunan. Nasasayat, Barok, amot ti data ka 50 ta. Siyak ti mapanan, danunig dati aglakot ti ice cream. Papa? Inaklatan, kamatik dati aglakot ice cream ta, inkaigatangan. Ay, sige man, papa. At ti kwartag, papa. Ay, sige, Barok. Aguri ka da. Ta kamatik dati aglakot ice cream, ta inkaigatangan. Uwin, papa. At tanitayak ti weteng. No mga bak tayo, 50 pesos, 2 limit dati, numatumbo ka kat. Nakurang ka 30 mil dati Igatang kuntot ado nga ice cream de Barok. Ala, baring narumor nga ro dati, numero ka nga alaga. Ay, pare ka po, agtayak man, agpakamakamak man. Pare, 2 limit lang. Ay, Totoy, Barok. Papa, awan ginatang mo, papa. Pasensya kang taawan ti ice cream nga nagatang ko. Taapay mit, papa. Ipagaklatan nga na ibus. Api nga di ka nakagatang, papa. Ay, kwa, Barok, naibus nga minintila ko ng ice cream. Ay, kasta ka di, papa? Tengarod kwarta kon, papa. Ay, kuwa, Barok. Naregret ko nga ron itay agawid hak. Anya? Sana ka mamati kada kayo, papa. Sana ka mamati nga naregret yun ti kwartak. Ni ay nagluko ko nga ubingan. Kutapi ko mga di ka mamati. Agsutsuiti ka ko mga rod. Ibagak to kininaan, mama. Ibagak to nalayo ti kwartak. Ipulong ka ito, papa. Ipulong ka to. Ay, saan na, Barok? Naregret ko kunakmait. Bayam ta inak man sa pulan. Basta sa among ipulpulong kin mamang mo wan. Ipulong ka, papa. Ay, saan na, Barok? Gara ka, inak sa pulan. Saan mo ipulpulong kin mamang mo? Kasta unay tibuteng ko iti nga nagawid. Namnamayag nga ungtan nakmanen ti asawak. Ta sigurado nga impulong ni Totoy kini mama na. Tinapasamak. Nga pinukaw ko. Dati 50 pesos nga igatag na kumay ti ice cream. Ngayon tortured ko tinagawid ka sinyong. Ipatangkin ko. Tirason ko nga napukaw ko. Pepito! Ay, bakit? Naging palam ti kwarta ti anak ta nga iyalan ako ba iti ice cream? Ay, tiloko na ting ubingin talaga nga impulong na. Eh, kulakmot nga naregreg ko, bakit? Ulbod! Aray ko! Ay, hayop kami niya. Marmarwam kamot launan nga mangmong tungtong pa kanyak. Gabot kinawan na konsensyam. Naka-ulbod ka. Kulam nga naregreg mo si paigatang ti anak mo nga iti ice cream. Idinto ta nga imbaga kanyak ni Litang nga. Intayam ka no iti weteng. Nakita na nga nagtaya ka iti weteng. Ha? Ay, kwa, di katawan na konsensyam, Pepito. Nagpagatang king ka dyan anak mo, ti kanin na nga ice cream nga napan mo, kit dinintaya ti weteng. Ayop ka. Ay, bakit? Saan ka nga agungit Tanong mga bag kumadya tayo, kit igatang kot ado nga ice cream dyan anak ta. Eh, dinaragragsak ti anak ta. Agrason ka ba laing? Anay ko. Deto't magangganap mo, ulbod. Sugador. Nagawan kit din nga bain mo, Pepito. Taping anak ko na yun, tikas na nanang. Nadamag ko dyan naramid mo, iti anak mo, iti apu ko. Tiyan niya. Eh, saan ka naging kukunapay? Diyan pa nagpagatang nakin ka di ice cream.
Agim napan mo yung tayo ajay kwarta na iti weteng. Ay anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Awan bumaknag iti sugal, tandaan am dayta. Awan ti maitid na nga nasaya at dayta nga bisyom. Dadailin na laing ti biyag mo, iramraman po pa yung dagiti aginam. Isantak man nga sermunan, nanang. Ay anak ko, amok ter aramidik, nanang. Isungadyak ka sa pulan, dagiti pamagbagayo. Ay makamu ka ti biyag mo. Agbabawi kanto ka maudyanan na pepito. Anyan ko lang pare. Natay ni Manong Fausto. Wen, ket no nagpiksa ti sugal di Rabi eh. Ay, umayk to nga magisugal. Nabiksa ti laki na yun Kawuna. Kaya dangarot pagpunan pare. Alis to lang yung remedyo pare. Ay sige, umayk to nga to Rabi eh. Ta sigurado na pikpiksa to Rabi. Lalo ka sa Sabado ita. Panagsusweldo. Ay, una pare. Umayk to, kinuray sakto ti bangkan. Kaya apay, ato ti kwartam kaya. Awan pa ita Ang imadanto numalang. Pangalamor di pagpunam. Ilakog na di panakilin nga urbo na bakak pare. Aniya? Uy. Manot pangilakwam. Kaya doon sikat gumata nga pare uray nalaklakalatan. Manugaraw, kitag sabsabulak ti tarakan na baka, ipatarakan ko. Uray 15,000 latan no sikat gumatang pare. 15,000? Dati panakilin nga urbo na baka pare. Uy. Sigurado ka? Uy pare, napiyalada pagpunak. Dakdakkel ti kasukat na dayta. Ay sige pare, shoot. Gatangik ti 15,000 ti urbo na bakam. Tapdo na danto pagpunan minto Rabi eh. Uy pare, sige. Umay kon to ti baka. Sige pare, sagalam to ti 15,000 karon. Pagpunak to Rabi eh. Uy pare, ang problema. Basta may kanto Sige pare. Makaabrutak na ito eh. Gapot kinagatel ko nga agsugal kasinyong. Inlakok nga rod ti panakkilen nga urbo na ba kami. Nga saan nga ammo ti asawak. Kaya din ta madanunan ti Rabii, naglibas akit ti balay mi. Ket nagturong ako ni tinagminatay nga ayan dagiti padak nga sugador. Kaya di ta nga imbangkak. Kasti ko nagitay. Imbangkak. Dati 15,000. Nga mapauna yan nga kinamalas na kasinyong ta saan unay nga nagbayag ti panagtugaw ko, saan unay nga nagbayag ti kwarta ket naabak amin. Nagawidak nga ro iti balay mi, ang embigat idin. Takakaasyak idi agrem remedyo nga, umutang kumay ti pagpunak manin ng maumit ti mayat nga mang pautang kanya kon. Nagbubuya ka digiti amadama pa lagsusugal iti agur urek ti baratok awamot nang tagkanyak ti baratok. Medyo aglawag idin ta sumang petak. Ayop ka! Talagang agsubsobra ka una yung pipito. Apay malang, ayop ka! Aray ko! Ayop ka! Aray ko saan nagkakaramutan ayop ka! Sumarding ka! Sumubsobra ka matan minyang! Tinumpanak! Dito ti maganggana bulo ko ka! Gapoy ti panang karkaramot mo kanyak sumubsobra ka minyang! Kasangsangpit ko, awang piturturog ko. Ayop ka, Pepito. Ito nga naramid mo kitag sinatan. Aniya, minyang, sugal mo man identitartarak na kababoy. Sa kalpasan na jay manen urbo na baka tayo tinlakom ngayon sugal. Sana pa'y latinong pa, minyang. Agsubsobra ka una yun, Pepito. Isa nga nasasaya at laingan nga agsinat, ha? Isaan ka diya bakit? Pag nga asim ti di nakisina, pasensya kan, nabigla aglaing iso na tungpa ka. Sorry, ba't anak? Di nagsakitin. Ay, di nakisinsina, bakit? Kasapulang ka, ikari kag balbaliwa ko, naminadaming bagadaitan. Di ba ka di amo? Nga napunuan ako, Pepito. Sinsintiring ka. Awang pa yun, ti panawen mo kada kami nga aginam, gapo kada ita kinasugador mo. Nabaybayan nagpayin nga asawam.
Man kami nga makaida nga nasayad. Nakalayon kami latay ti sugalan. Basensyakan bakit? Basensyakan. Sorry. Jak tulitanan bakit? Jak tulitanan ko namanin. Agsinatan na umaking kan. Di mo may titipagragsak akon. Gabo ka na ta kinasugadar mon. Ay, bakit? Bakit mga asim, di nag-isina? Agbalbaliwak ka talagan. Agsinatan, Pipito! Nanang, pang-asyo tayong kay man kasarita kin ay aywen ni Minyang. Tapay nga, Beng. Anya man ang tinay nagapaan niya. Sala nga apa, nanang. Makisina ka noon. Anya? Uwan, nanang. Ay, loko. Siguro agad na uman iti kinasugador mo, Pipito. Kasta nga rod, nanang. Kagbalbaliw ka kami ni Nabaraw. Nagkariyak mo tingin ko, nang agbalbaliw ako, nanang, ang dinakmatpatpat siyan. Nagtampong matlat na. Ibilit na matlat ang agsina kami. Alabay am nga ron tayo nakasarita anak kong. Kaasim iti apukok. Di di anak yun ti maapektaran wag sina kayo. Alaman nga ron nanang, please. Alaman nanang. Anak ko, Minyang. Hanin nanang, nakadesisyon akon. Anya? Talaga nga isina kundi anak yo. Ay, panunutim ko mga nalaing ti desisyon mo abalasan ko. Nitutoy nga anak yo, ti apukok ti maapektaran wag sina kay nga agasawa. Nauma ako ni tararamiden ti anak yo, nanang. Adada nga agsagaba ti anak ko iti ama nga sugador. Kaslamit laing awan ti asawag. Adamitin nga asawa ng ti baraha, ti manok, ti sugal. Bakit? Ala, kasarita, papakaasi ka. Winanang, bakit pag-asim saan katalawan iti anak ta? Agbalbaliw akong kunak mo. Promise, bakit? Ijak kong ti sugal. Jak agbiyak nuwag sinata, bakit? Amom mata si katibiyag ko. Agpaisot ako nam. Ibagta amom, Pepito. Anya, agpaisot ako nam nga siyak tibiyag mo. Tabali siyak tibang bibiyag kengkan. Gabot kinasugador mo. Ngim naman nuga kon. Nauma ako namang palpalamot kengka. May ramraman akpay nga masingir kadagiti nakadadong utang mo. Bakit? Agsinatan ko na. Awan ti marabit kun barok nanang tulungan na. Saan nga siya desisyon ka dayta? Kung nagtumad nga mingking ka ide. Nanang, saan nag-ungtani na? Minyang, agsinatan ko na, tumalaw ka. No saan ka maigawid, bakit? Agpakamatayak nga rod. Anya ko ng barok. Agpakamatayak, nanang. Nunjak maigawid ni Minyang nga mangisina kanyak. Anya? Paunay ka, siyak pekit mang tungpaking kan. Apim mo't nanang. Tilada nga mapampanunot ma. Saan ka nga sa mong akitilin ti biyag mo Nuno di tala maigawid ti asama mga pumanaw. Unang mawan sir-serbit biyag kun nanang nung panawan dagdagidaginak. Kit, itam lang nga maimiris teta, luko. Ngay balasan ko, pang-aasim ikam ko matigundaway ti asawam ng agbalbalew. Agpakamatayag laing no panawan dag. Agpakamatayag agpaisaw. Minyang anak ko. Minyang, pang-aasim ko ma. Di ka ituloy ti gandat mo nga mangisina iti anak ko. Ipagpagapom ko ma iti anak yo, iti apukog. Ang mga naipepeson Pepito ti panagpakamatay na. Kaya't mo ka di nga maawanan iti ama ti anak mo. Minyang, bakit? Didak panawan pang-aasim. Talaga kay kahit kung ti matay no mapukaw kay nga ginay ti biyag ko. Ikarik bakit agbalbaliw ako? Bakit? Agparintuming agbagat. Bakit? Anak ko. Pagkawanin mo ti anak ko. Maudi nga gundaway. Tano arami din na pailaeng. Bye-bye ang tantod nga agpakamatay.
Saan ko tulitinin? Bakit? Saan to? Ano na anak ko? Minyang. Sige nanang. Sige nga ron. Pipito. Saan ka nga isina? Ngim tandaan am ti ka rin ngagbalbaliw kan. Ken maudi ka gundawin mo detoy. Nudyak lang yung pagpagabuhay ti anak ta. Talaga nga isina kan. Saan ko magbaliw ti panunot ko? Win minyang. Talaga nga tong palik ti karik. Agbalbaliw akon. Agyamanak no nalawlawagan matlaing ti panunot mo. Agyamanak na dinak matlaing sina bakit? Agyamanak bakit? Gaday di nga gundaway ka, nga naamiris ko nga nalaing kasin yung tibiddot ko, tidakkel biddot ko. Ejay ko nga naamiris, tidakkel nga nagkurangak, iti aginak, iti pamilya. Ejay ko nga naamiris, ti kinapateg, ti asawak, ken ti kakaisuna nga anak mi. Tapanunutek pay laeng nga mapukaw day ti biyag ko, ket, jak kabailan, kasla jak agbiag. Nakaiket ko laeng ti matay. Ngem ti mapukaw ko iday ti biyag ko. Kakasladay ta tinangriing iti panunot ko. Kasladay ta tinangriing iti riknak ng lawlawag wenno ng silaw iti panunot ko tapno mamimpiinsan nga ikatekon idjakon ti bisyo nga sugal. Gaboy iti panangisarden ko ti sugal ad-adda nga gimmanar deti negosyo ti asawak gimagetakmet iti panagtrabaho. Nagtinulong kami nga agasawa nga nagtrabaho, nagsapol nang isakad ti panagbiag mi nga pamilya. Ket ditoy nga adu ti nakadlaw ti alisto nga panagnamay ti biag mi. Agingga nga nakaurnong kami iti pangrugyan mi para iti panakipatakder ti bukod mi abalay. Forman. Ay. Pipito. Ay ba mo digiti taom to may kag merienda. Ay wala. Lakay. Naisagana digiti merienda digiti agububrahan. Ay, sayat no kasta bakit? Kasla sa anak pala mamati nga makaipatakder tayo dakkel nga balay tayo. Ken dandanin malpas. Lakay. Wen nga rod bakit? Makitam mangrugin nga rumang ay tibiyag tayo sipod tinalikodam ti sugal. Wen nga rod. Awanin ti baybayadam nga utang mo. Ken makuurnong tan. Ken dakkel pa yun ti mararami na balay tayo. Wen nga rod bakit? Ni parang Jack sa data. Parang Jack, kumusta? Pare. Ay. Dandanin mo't malpas dati papatakder mo nga balayan pare. Wen nga rod pare. Kaasi na po Diyos. Barahan sa mo dati igaman pare. Ay, Jack. Ay, mare. Di mo kunain nga umay mo sulisugan ti asawak na agsugal. Ay, saan mo't mare? Uri mo't kiti sulisugan nak bakit? Parang Jack kayatin tagsugal kas nadamag mo. Insarden kon ti bisyo ka sugal. Iso nga uri sikat di ijam ko mamiten. Isarding mo ko mamitig sugalin pare. Ken di mo ipagpakita kanyak tabaraha. Paune kan pare Pepito. Allergic mo sa maten ti baraha pare. Talaga pare. Iso nga ibeling mo daytan. Irubo na kalaing dayta pare. Isarding mo tagsugal. Ay, saan pare? Pinagatang ni Manang Suning dayto. Itanatay ti kasinsin na. Inakipan balay da. No, di mo kaya ti puminggit ti baraha. Saan da kamot nga pilpilitin pare? Sige, dita kayo. Pare. Agyamanak ti panagbalbaliw mo, lakay. Agyamanak mo, Kenka, bakit? Gaputa si katinang silaw ti panunot ko. Gaputa pud notis ang kay bagayo kininanang idi. Ngawan bumak nang iti sugal.
Ngay rubo na kalaing. Kinagyaman na kiti Diyos na nalawlawagan metlaing ti panunot ko. Bakit? Kat saan lang nga day talakay. O, di mo madlaw. Sipo di din sardeng mo ti sugal. Kanayon nga da oras mo kanyakon. Kanayon nga, ada oras na ngaglin na ilo. Nagpapasit sakit ti rabi. Uwin nga rod bakit? Kat ne, adan to adingen ni Totoy. Kat gaputa nalawlawagan ti panunot mon. O, awan ti utang mon, awan ti utang tan. O, naawan ti stress mon. Iso nga, nadlaw ko nga rin mugsuka. Pepito, lakay. Uremat si ka, bakit? Gaputawan ti bisyo kun kat. Kanayon ka nga nasaranta, naganaygay. Awan, saan kang mas stressen? Gaputa saan na kang si stressen? Nga, tunggal dumting ti rabi ikat. Ay padpadata nga narugso, bakit? Saan ka di? Ay kat panalakay. Kat namnamahem ngayon to rabi agsibog kan tumanin. Thank you lakay ti panagbalbaliw mo. Ay, agyaman akmat bakit? Sige, ito no rabi agsibog ak tumanin. Ipasdek ko ti agsibog bakit? Wen kasin yung nasarunuan ti anak mi, weno, nagadi ni Totoy, sipud idita, insardeng kon ti bisyo asugal. Gabuta sa anak ko na mapan makisugsugal. Gabuta awanen ti paka-estresan ti asawak. Adon ti oras ming aglin na ilo iti rabii. Rason no apay nga nagsikog nga dagos ni Minyang. Nga halos rin na biimet nga si Bugak deti bini nga in mulak iti kaunggan ni Minyang. Karabian na kaday dingal daw. Kaskas di nga narugso kami ngagpadpada. Ngayon gabuta medyo dakkelen ti tiyan ni Minyang. Kay kayat nati akin rabaw tunggal agpapas kami ti ragsak. Ngem sakbay nga tugawan nak, sakbay nga kabalyuen nak. Romansay nga umuna. Magusto ak launay nga mas ita nga masikog ka. Bakit Minyang? Apay met Pepito. Una ta dumagtakal ti barukong mo. Nagmaya ti sukog na. Kasla tabungaw, lati nagbukol na tabungaw. Uwi na tadandan ni ako naganak, manubulan laengen. Gagangay laeng ti babae nga masikog. Dumakil ti barukong na. O magustuhak, bakit? Tugawang ka nga rutin, Pipito. Tapno no masibuganin. Dito yung bini nga naimulay ti kaunggag. Ay, uwi na bakit? Itatay pala nga nakaingingar na ti armas ko. May kangarutin. Agidda akon. Agdata akon tatugawan na kon. Bakit? Panagkunak kasin yung kaslasabsabali ti ganas na tunggal agpapas kami kay ni Minyang bayat nga masikog isuna. Sabsabali ti bara ti kaunggan na tunggal agmaymaysan dagiti bagimi. Nainayad laeng ti panagkabaliw na kanya. Kamak mi ngamin baka madi, baka maakapektar ka ti ubing ko no paspasan na, pigsaan na. Ang maganasak matlattakasin.
Oh my God. Karagbadpada kami nga maitayo kiti langit. Kalpasan ti panagpapas mi tiragsak. Tas taunay tiragsak mi nga agasawa. Noore man pa'y kidi inaldaw rinabii iti panagsibug ko. Okay lang kada kami, okay lang kenkwana. Ngem inton dumteng iti may kawalo a bulan, medyo aglaylo kamin. Iti dimteng ti may kasyam a bulan, insardeng min. Agingga nga nagpasngay ni Minyang iti may kaduang anak mi. Kaskas di nga saan kon nga sinublyanan ti bisyo asugal. Aging ti makadakes ka sinyong kalpasan laeng iti 16 days kalpasan nga nagpasngay. Sipod nagpasngay. Adda manen napasamak kada kami. Nga kaday di nga panagpapasmi ket medyo agdardara pay laeng. Angim gaputa mailiw kami. Gaputa kaililiw milaunay, gaputa medyo nabayagen, nasurok makabulanen nga saan kami nga nagpapas. Adda manen napasamak. Ket dayta nga napasamak kalpasan laeng iti 16 days sipud nagpasngay ay nagbunga manen kasi. Iso nga dyan may kadwa ken may katlo nga anak mi kaniya Minyang agkatawenanda. Nayanak dati may kadwa nga anak mi iti January. Nayanak met iti November tay may katlo. Nga kunak itinakim ko gusto siguro na tatalo. Umanay tatalon. Oh, ada duwa nga lalaki, mes a babae. Agim ti makadakes ka sinyong si marunong atawen nagsikog manen ni Minyang. Takaskas di madlatta ti kinarog suming agpapas tunggal rabii. Kaya di dagpas ngayen ni Minyang iti may kapat nga anak mi, insing-asing ko kenkwana nga agpalaygaten. Ay, diya kayo tagpalaygit lakay. Ha? Apik, upat ti anak tan bakit? Gusto na ta upatin ah. Awan ti limit ti anak. Awan ti limit, numano ti anak ti may isang tao, may isang agasawa. Tandaan ang deta pipito. Hindi ti kahit mong asawen. Hanggat kabailan ta, hanggat kaya ta nga biyagin, ket man ano kuma, numanayunan pa iti anak ta, aniya? Angim, ket awa mo ti problema ta. Napintas mo ti pagsapulan ta nga dwa. O, adda pa yin may isang ngayayang, kadkadwa ta nga, katulungak nga gaywan kadigiti ubing. O, ket kabailan ta, uri dwa ngayaya, ta napintas mo naganar mo ti negosyo, napintas mo ti trabaho. Uwin angam kasano nga rudan ti kaya tayo talakay. Oh, gaputa prinsipyo namin lakay ket ti prinsipyo amin ket nung man agsikugak impain ni Apo Diyos hanya regalo ni Apo Diyos kadata. Isu nga api nga tanggihan ta ti regalo, api nga tanggihan ta ti grasya ti kayat mo asawen. Itultuloy talata. Nga uri agsikog ka nga agsikog. Kit okay lang ken ka. Okay lang kanyak lakay. Akit no marik na tanton nga di tanton marigatan tanton di takayan. O ijay tanton isardengen. Agpalaygate kanton. Ay saan siya kahit agpalaygate. Gaputa, mamati ak. Nga saan dapat awan dapat ti gargarawen ti tao iti bagina. Ang uwi nangim. Saan nagkapilitan pipito? Basta ti kunak. No, marik na tanton nga dita kaya, isardeng tanton ti aganak. Ha? Mano ka diti kayat mo bakit nga anak? Diyak maibaga dayta. Siguro, uray siyam lang. Siyam? Ketwen. Gaputa nakagasgasat ta. Nakagasgasat ta iti biyag. Nagasat ta iti pagsapulan ta. Nagasat ta na nagbalbaliw kan. Nagasat ta tagpadpada ta nga narugso. Maparparagsak ta iti maysa ken maysa.
Iso nga, kaya't ko nga siyam ti anak ta, tapno lucky 9. Lucky 9? Inidjak lang nga rodin, ti sugal nga lucky 9. Kaya't mo nga, agkaanak ta ti siyam, tapno lucky 9. Agdumamet ta baraha, ken ti anak. Basta, hanggat kabailan ta, Pepito, kaya't ko nga aganak talata nga aganak. Oh, bakit? Diyos ko. Alawang ka din. Bakit? Kasta nga rod, tinapasamak ka sinyong naganak pa iti may kalima. Nagsikog iti may kaine magundaway. May kapito. Ket bayat nga agsiksikog ti asawak. Agbaliw met ti porma ti baginan. Tay dati nga barukong na nga hugis tabungaw nga nagbukel. Nagbalin meten nga tabungaw nga nagatiddag. Naluyloy meten. Ket agasan ngamin kasin yung pasaray dua nga ubing ti pasuswed na. Agyadan ta dua nga ubing agsusuking kuhana. Nga kunana ket awang kanod bibiyang na uri pumangit ti bagina. Tinasisita ket naragsak kami. Iti agdama kasin yung 7 pay lati anak mi. Angin kasla ipaypay sunsamit ni Minyang na ti kunana idi nga siyam ti kayat nang agbalin nga anak mi. Takaskas di nga di nakayat ti agpalaygate. Kaskas di nga di nakayat nga agkontrol kami. Nga ti kayat na tunggal agpapas kami. Ket imulak iti kaunggan na dati bini. Ibatik iti kaunggan na di nakayat nga iruwar ko. Tada ito ita ti problema kasi nyong saan kami man marigatan. Nga magi-provide. Kadagiti kasapulan. Dagiti 7 nga anak mi. Ang ti problema ket into no bumaybayag. Into no agbasa da amin. Kasano nga ro din nagkolehyo danton. May talaon iti problema. Nasang kay bagak iti asawak ko na namot nga may pamuspusan to deta, may remedyon to deta. Ken makaurnong kamin to kanon. Alam kasano nga ro saan. Ti kayat na nayunan mi pay ti 2. Dagiti 7 nga anak min. Iso nga tinaramid ko, lik-lik-likak pa isunan, torturugak. Pilitek nga maturog nga nasapa, tapno numan kuldingen na, awan ti mapasamak kada kami, angin. Ay, Diyos ko, nalaing mat. Nasaan lang arabiin ti panang kulding na kanyak, no di kat apagriing mit bigat. Iti aldaw, ure malmalem, ure madamat luto na, ure madamat labanan o makalagip. Kasi nyong balakadan dakman no anyat aramidek. Anyat aramidek, anyat ibagak kini Minyang nga bakit ko. Tapno no, malawlawagan ti panunot na. Gusto ko man, di 7 nga anak mi. Ala nalakalat pumutot, talalaki ak. Agi may suna kaslawan ti rigat na. Ngano damagik no, di ka dinarigatan nga naganak bagat. Saan met? Kaslawan ti nariknak nga rimor ti anak ta. Kunana. Ikasano nga ro din, no makasyam kami ton, ta kunana. Laki 13 latan lakay. Nayunan tapay ti 4 kunana. Salbag. Ay. Tila babawi. Nasaysaya at san sublik ti bisyok nga agsugal ko na. Dati si di ada bisyok nga sugal kit. Saan kami met nga anak? Tila agan anak idi. Dagiti utang mi. Idi met awanan ti utang mi nga agan anak. Tain sarding kung tinagbisyo nga sugal. Ni meten Minyang ti anak nga anak. Sus maulawak. Dahil nga rin ti problema kasi nyong nga intaklin ko iti programa yo. At sabi ko man, tamay kandak iti balakad. Namitkan kasi nyong.
Namit kan nakasango ka idin, kuna na. Siyak deti sana all kung kunam nga pito ti anak na. Angim di mula ang mukasin ti rigat na. Ti putot a putot. Napipya ko ma. No pitot putot ko, iti pito matla babae. Angim nagrigat no pitot putot mo, iti may sa nga asawa, iti may sa babae. Dahil talaeng sabi ko ma, adamit na ibatik nga adal liwagan pagsarbingan ti biyag kadagiti padak na nagbuya kay nagdengeg. Ken iyon na akong ti agyaman kadigi makaitad ti balakad kanya ken agyaman nagmat ken kakasin ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritan ti parikot ko. Ken more power to your program and God bless everyone. To'y kakaasi nga pumuputot. Pepito iti Vintar, Ilocos Norte.